njengoba ngibize i-meeting yomndeni, nawe baba, nawe mama, nawe inkosikazi yami enhle, sengicabanga ukuthi sekuyiso isikhathi sokuthi ngithathe ngile mfana wami, kulungile sizoza nendlebe-ke thina. Hhayi, kuyiso isikhathi sokuthi ngithathe umfazi. Uthi uzothatha yini? Hhayi, ngisho lowo mfazi, angisho lowo mfazi, ngisho umfazi imoto, angithi nayo ukuthi umfazi ngoba phela yabona ifuna iy'thande njengomfazi. Angike ngithi baba.